Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, мекендештер, жалпы эл кабар, тез кабар каналдарынын көрмандары. Мен бүгүн оштомун. Бүгүн сиздерге Данияр агамдын, тагыраагы Колугүл Данияр агамдын мынандай аппараттарын чагылдырып көрсөтүп берейин дедим. Кеңирээк маалыматты албетте тез кабар каналынан алып аласыздар, алыстабай туруңуздар. Биз баштайбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз, Данияр ака? Жакшы, Кудайга шүкүр. Десолуңуз. Иштер кандай болуп атат? Сезон башталды, Данияр ака, бул жага. Ооба, сезон башталып калды. Көрүнбөй калдыңыз дегендей. Базарга чыгалып айтабыз. Бошоп айтасыз иштен. Бошоп айтабыз, заказдардан бошоп айтабыз. Тез кабар каналынан чыккан элеңиз, эгине башындачы. ооба. Мына мындай 3 в 1-дорду алып чыгыпчы. Ооба. Бунуңуз деле ошондой болуп атабы? Бул да ошондой эле. 3 в 1. Жем, чөп, пая, козо пая, камыш бардыгын майдалайт. Арпа, буудай деңиз. Арпа, буудай. Колуна не тийсе, ичине не түшсө майдалайт. Баштай макка бардыгын майдалайт. Суук түшүп калды дегендейчи. Орулган чөптөрдү да майдалайт полну. Жакшы. Азыр жаңы эле мака жүгөрүн чыгардык. Бир-эки тартып чыгарып койсок болобу, Данияр ака? Болот. Бир көрсөтүп коелу дагы, анан сизден аналары, сиз менен маекти улайын менчи. Дагы Бир-эки маканы салып койгун. Туугандар, 3 в 1 драйвилка. Экрандан алыстабай туруңуздар, мен сиздерге дароо кандай иштешин чагылдырып көрсөтүп берем, андан кийин баасын билебиз, иштешин билебиз, эмнеден жасалышын сурайбыз дегендейчи. Тетик ийнимди ишке салабыз эми чакырын. Бул уулуңузбу? улум. Бир айда же бир күндө дегенде канчаны жасайсыз, Данияр ака? Бир күндө балам экөөбүз бирөөнү жасайбыз. Мына краскаланып турганданбы? Красканы ошондой таяр болушу бир күндө таяр кылабыз. Демек заказ берсе тез эле жасап берет экенсиз. Ооба. Биз иштетип атабыз, туугандар. Азыр бир аз үнү катуураак чыгат. Азыр биринчи мака жүгөрүнү мардегине салабыз. Данияр ака, буга чейинкилеринде же башка драйвилкалардабы баягы эки четинен чаң чыгып кетет эле го, жото сиздикинен чыкпады? Азыр резина мына бункердин астыга резинка коюп койгонбуз. Азыр резинка муну кармап турат. Ошол резинка кармап атабы? Мынандай резина коюп атабыз азыр. Азыркыларга ошондой. Чаңды тосуш үчүн деңиз, ичиндеги нерсени чыгарбаш үчүн. Бул килейленгенби? Бул килейлеп койгонбуз. Темир кармай турган, темирге кармай турган килей менен карматып койдук. Мощный кылып турушунчу. Нормада иштейт экен. Азыр чаңы жок, тегерегинде чаң жок. Толго ооз жактан чыгат. Бир аз чыгат. Ооба. Азыр маканы мардек менен майдаладык көбү сака. Азыркы мардек менен чыккан. Келиңизчи. Макабыз ошо. Ачалычы. Кечийиним. Туугандар, биз дароо ишке өттүк. Маканы көрдүңүздөр, салганыбызды мардеги менен кошо салдык. Мына ушул сиздер көргөн 3 в 1 аппарат майдалап чыккан жем. Кадимки эле жем, кумдай кылган жем. Муну бере бересиздер. Кайсыл жака десеңиздер, ошол жака иштетесиздер. Терет кылып берсем болот, аталага кайнатып берсем болот. Бул 1 саатта же минутасына канча килограммдан чыгара алат? Минутасыга мына бир коп маканы мардеги менен бир кобуну 6 минут 7 минутта чыгарат. Бир кобуну. 6 минут 7 минут. Демек 10 минутка жетпейт. 50 кило укаланган маканы 10 минут 12 минутта чыгарат. Ошондо жарым саатта 150 кило болсо, 1 саатта 300 кило чыгарат. Охо. Мына. Дагы эмне-эмнелерди кылат дедиңиз бу? Бу азыр паяны чөптү майдалап лигинде кылып берет, майда кылып. Мына ошол майдалап чыккандарды азыр, а? Ошо майдалап чыгарганыбыз ошо. Бедени майдалаптырсыз, мынакей. Бедени майдаладык, анан паяны
maydaladik. Payani maydalab- maydasi o'shu bo'ladi. Maydalangani o'shunchalik chiqaradi. Отход вообще chiqmaydi Daniyar aka? Отход bo'shim yo'q. Yo'q, nol уже. Hech narsa qolmaydi. Mol qo'ydan qo'y ham jeydi payani, mol ham jeydi-da. Jegenge de ыңгайлуу деңиз. O murda emi payani berchele berbaytile-da qo'yga. Hozir qo'yga ham berib atadi payalarni-chi. Jivitib turib buni anday maka chaqdi buni o'zini tert qilib bersa ham bo'ladi ekan payaga. Bunun materiallari qanday bo'ldi Daniyar aka? Negizi bu yil material emas, produktlar kichkina shu ko'tarilib qo'ygan sababi materiallar qimmatlab haliginday bo'ldi. Bulturqi seneye qaraganda iki barobar ko'tarilib ketdi hozir materiallar. Narxlari. Açık ko'rsatsak bo'ladimi ichini? Ko'rib. Emniler var, emniler yo'q. Anda ko'rsatib so'rab qo'yaymi bir qatorcha. Elqavar kanalining guyarmandari sizlarga taq ma'lumot mana aka. Hozir Mardakda buni ham kichkina aylansa, buni ham chiqib ketadi. Maydalanib chiqib ketadi. Talqalab chiqarib tashladi. Mana bu yerdan chiqadi ekanda, mana teshikdan. Buni teshikda o'sha elak, buni jemga o'shani qo'yiladi. Ha, cho'pga dag'i birosi bor. Cho'pga, bunangiz emasmi? O'sha. Buni olayinchi. Buni olib turib, 4 ta boltgadan bo'shatib turib, buni cho'pga qo'yasiz-da. Buni olib qo'yasiz. Aha. Buni qo'yib turib, cho'p payani chiqaraverasiz. Maydalab chiqaraveradi. Mayda qilib o'shunday qilib chiqaradi. Bular deymi, emniler maydalab chatadi. Daniyar aka, o'shol jog'ini aytingizchi, qiziqchi. 3 в 1 degan. 3 в 1 degani o'zi arpa, buğday, uqalangan maka, qattiq nonlarni maydalab talqon qiladi, mayda qilib. Anan cho'p paya, g'o'za paya, qamish bardig'ini mayda qilib chiqarib beradi. O'shanda buni plus minuslaringizni chiqarib o'tadimi? Ha, buni o'sha pichoq bar joqda ish qiladi. Pichog'i ishga jaragan shul dengiz. O ishga jara основной ishni buni maska ishni resora qiladi o'zi. Ha, resor u. Bu resor, maska ishni resori. Segment qo'yamiz, kasilgan segmentini. Anan bunday ventilyatorga urg'onga bunday temirlarni qo'yib qo'yamiz. Urib, bu yerda elab chiqarib beradi. Anan cho'p payani ham urib, bu дополнительный pichoq deymi bu? 4 pichoq deb qo'yadi. Bir pichoqda bilmayman, nagruska bo'lib bilmayman. 4 pichoqda nagruska bo'lmaydi-da. Bu оборот qo'shiladi bunda. Ya buni yerdan bo'shatib turib, buni ikkita boltdan bo'shatib turib, bu pichoqni, bu maska ishni, bu resorini o'sha yerdan qursitib qo'yasiz. Qursitib qo'yasiz. Qursitib qayra solib, yaxshi qilib qatirib turib ishlataverasiz. Endi bir sezonga yetsa kerak bu Daniyar. Bir sezon bo'lsa ham bir 3 oyda bir qursitib qo'yish kerak. Qursitib qo'yish kerak. Bu bayağı apparatdan kuch keldirmaydi. Qancha qurch bo'lsa, o'shuncha mayda chiqaradi. Jengil motorga jengildik bo'ladi-da. Mana aka. Aytdik sizlarga tug'anlar. Bayağı maydalag'ichingiz dele razmeri bormi yo'qmi? Cho'ng kichkinaroq qilib chiqarib turgan shu cho'pni maydalaydi. Yo'q, cho'pni maydalaganda buni qo'ysa maydaroq chiqaradi, buni olib qo'ysa yirikroq chiqaradi. Ha, ikki turi bor ekan-da. Ikki turi bor. Ikki turi bor. Yirikroq desa, buni olib qo'yadi, buni setkazib, buni onisini. Ha, bu yoqdan o'zi chiqaveradi. Evet, buni 30 ga 15 ochiladi-da buni yeri. O'sha yerdan chiqqani yirikroq chiqarib beradi. Aha. O'shanda ham silyosdan mayda qilib chiqaradi. Yaxshi. Buni motorlari qanday bo'ldi endi Daniyar aka? Nedan ayirmasi bo'lib o'tadi? Bu motorlari alyumin jezda ayirmasi bor, o'zi 1000 so'm ayirmasi bor. Buni alyumin bilan jezda 1000 so'm ayirmasi bor. O'shuning uchun ne bo'ldi hozir? Tetek yildingdan motor o'shanda. Bu alyumin admotka bu. Onu narxisi jez admotka, sariq, onisi. Ha, buni to'liq buto'lik dengiz. Оборот kilovatlari 1 deyli. Aha. Ayirmasi qana alyumin jez. Alyumin jez. To'liq shu ayirmasi jezi qimmatroq. Bu joq jez ekan tug'anlar. Bu alyumin ekan. Oboroti 1 deyli, ishtishi 1 deyli. Bir de firmaniki o'zi. Aha. Aqchasi dag'an eko boshqa bo'lsa kerak. Buni alyumin admotka 19 ming, jez admotkaligi 20 ming so'm. Bo'la turgan sen. Bo'la turgan sen, qo'lga teyish. Qo'lga teyishi, Окончательный aytdingiz onu. Yaxshi. Bugachayin biraz arzonroq ele. Ellerdan o'sho senada eğer күтүп жүргөн болсо, аны ушул видеодон да айтып коебуз. Аркы берки дегенде баягы кымбаттады, бар жок кымбаттады, жол кире кымбаттады. Арзандаса арзандады деп айтып коебуз эми элге, арзандатып беребиз. Мына сиздер көргөн жаңы эле биз жүгөрүнү, паяны майдалаган драйвилка 19 миң сом экен, колго тийишичи. Ал эми жез мотор менен болгону болсо, ал 20 миң сомдон сатыкта экен азыркы күндө. Assalomu alaykum. Daniyar aka, zakaz berse, bugun zakaz berse qancha kunda tayyorlab berasiz? Bir kunda shu biron jasab beramiz, zakazga qarab turib jasab beraveramiz. Demek жазылыш керек, очутка туруш керек дегенде, сизден алардан алдындагы заказ бергендер бар да. Бар, азыр очутта бар эми, заказдар бар азыр. Эми болуп атат. Номерди бересиз? 555
экранга мен камтып өтөм. Дарект албетте тетиги жерден түшүндүрөм дегендейчи. Ишиңиз жүрүшө берсин, элге кызмат кыла бериңиз. Мындан дагы өнү өсө бериңиз. Рахмат. Биз кайттык. Рахмат келгениңерге. Тугандар, көрдүңүздөр, жалпы эл кабар каналынын көрөрмандары, мен сиздерге дагы бир сыйра баса белгилеп айта кетейин. Тез кабар каналынан кененирээк маалымат алып аласыздар. Данияр агам ошол жерде. Мындан 6 ай алдын чыккан эле, бүгүн 6 ай өтүп, сезон башталып, биз кайра келдик. Биз менен чогуу болуп туруңуздар, комментарий, лайктардан басып, Тез кабар, эл кабар, чабарман, күнжелеси каналдарын көрүп туруңуздар. Амандыкта жолугушканча.